Ndara bachezere video ya Osoro karalenga ko ba interviewed no mungwano kunga Herman Manyora. Kara tegere e video mungwano kunga Jackie Wamboka kwa Western Kenya. Sisi tutafunga hapa Western. Mheshimiwa Ruto na Kanja, mtaamua vile mnataka tufanye siasa. Kitu yoyote ikifanyikia mtoto wetu Edwin Watenya Sifuna. Wewe haujui Waluya bwana. Wewe Ruto haujui Waluya bwana. Wewe haujui Waluya. Haya. Ndete nenumure we video ya Musalia Mudavadi. William Samoei Ruto akishapata, tukimaliza tu kura baada ya yeye sasa mtu kijana wa huku naye apate nafasi ya kuongoza taifa letu. Na play TV video chivere aso muntu support Sifuna no muntu taliko support Sifuna. Musalia Mudavadi alesa serikali me prime cabinet secretary, foreign affairs cabinet secretary. Lakini igumna kukwa negoro ya obugambi bwaye na William Ruto na Sifuna. Asetayo aramite Sifuna go samu dalili to moroke na Sifuna na ngaisia ngamete kende kisiasa nganya kokora kende mbono kale one time asetayo amuramire asetayo amuchaire asetayo amorokiro buchai bunde bwenzi kagu kwane gura Sifuna from a distance na rumetenga asesirenge bya imena betenga onumuluye bunanje gageto aruru siasa nero karo mwana moke. Aya. Ona kena akore kaba gusiba mindo. Igwa buna Osoro alenge kukwana igore ya Matiang'i. Fred, you will see him giving tired speeches, goes to a church, even in that case, he gives a fundraising of kunja tu mahali, I think I'll write for you a check. That guy will embarrass us. Karankurigele video bune yunanya tegerera ngokuno moyo sana. Ngomo gusia kuvuka maambia. Wakirosi meta kunga Osoro inchwa channel yane tukwane na Matiang'i. Na ajire tumwake mpaka tutagorane. Nero no mugusi kabisa obugeta mambi. Ekiongozi kurugusi chore na bagusi omukochi kusalira Matiang'i na bara atwale these weaknesses I don't deny. Tami tukukwana na bantu una bana siasa bande. Tanya kokora siasa una bana siasa. Osoro na bara muwe siasa una kukwana. Kiro mundu na bara muwe siasa. Na bara belezi hali una muwe teva. Yes. Lakini ga kiko deke maene. Aso mundu vendo kumukwana boy. Umutangani no mugusi. Eki ogusi kia gusi. Na kibendo kubuka mami. Kiki ane mpake station. Wadabanga Matiang'i tabu atuvesa alelezi tanya kokora kende. Surely to be honest. Aba gusiba mindo. Mbya Matiang'i na bakugwa. Aso president bokobori na bakugwa enga kiyo chiro kobori obere number 16. That's okay. Lakini enya mbiyanga gakugwa muntu kumota chemuntu kabisa no mugusi. Ogutinda cha kabisa ra kora no mugusi. Never fair. Mwanya korra chikavira chindi chikora Matiang'i una bagusi bako mraba. Tibeti go seti chendo chebobe. Lakini have you guys seen that in any other platform? Umuluya kabisa so agete kuattack Matiang'i. Umugera kabisa so agete kukora Matiang'i. Oburu dinge kera kwa negara Matiang'i. Ako mukwa no mundo kolegas. Lakini ase siasa tamo maite. Iko muna kukora bia. Inga Matiang'i nimo maite asa kwa kolegas. Na to kwendo kala bindu bibiri bitatu. Lakini ase siasa. Lakini mugusiga akonyora ase libaga ukwa na Matiang'i. Ako mwaka otagorana pi. Tigane giyo. Kingotera social media ngomoro mugago kurukunyanusi. Mako ngomoro nando bosongo ga kote nakora to kana bate shughuli yororo kero kende gantu omenente como one on one tukakwana. Umungwano itinde tukwabirele ase video. Moko ngabira bandolera moko watch video nya bana baroba said. Umwano yo no mugaka orabe myaka 55 and above. Ako muka akora Matiang'i amaleta mukongo tindi go filter anything. Iwa. Mheshimiwa Matiang'i bwakire paka boni yenda mwemwe eliko ibole tunayero njanya ko sira korwa sole utsimbalati eliedeli go gutumeka lyobo kuni nande kwa ru examples okwereza chi example chitaiyo chobo chinga chobo nyamabi
ndatebe ng'ogotumeka mamiria mabi utoliunga omosikenya chae tari eroretete egento gekoro guchinkororo gusiga iga to kill our people ng'ogotebeti ng'a omosiko onyonga sakari onyonga tari ero itete ouru ndege. Who told you about that these leaders oko praise iga gusi tari barabu baitete omosike arasa ebarasi ya arasa egaitwa to the level ebarasi egoitwa bakarasa goitwa ko Nyagitari. How do you place criminals barengo bo criminal abo bakwambokeirie tabia mbe yo goita abandu naye kwaletire criminal ga gusi ngachitwale revenge. Who told you that our community is ready to accept your idea yo koleto bokebage town? Mbijaboli mwako yualega ama ngwana mbara abange bakoligeli usimbara chikura na Ruto, but they don't go to this extent. Chukura Matiang'i nga Matiang'i tabu adibongo na nyakorra makumba mungwana kabisa urangi na simba akora Matiang'i atabu adibongo ekine kijana ange kijana kyali kora Matiang'i metoka tebaki ibirenge byabo byo uchanana enda basaina ovali kusanya lingenda siba, lakini mugako of this caliber ora kwa nige songo ne kunkwana nige songo oyi muko ikase nga Matiang'i kora mpaka ko kya ku TikTok akora Matiang'i kabisa ko ligereti mugako nabata abana kabisa alengatinga aba Matiang'i mbai kubija isaka koramu malita bunaye aba yembai kubija kerere muntu akumukamura aminjire ngamunecho aya abana ba yembali nyumba bakumurama kabisa bakumuka bamurama kabisa mbai karanzi nyumba baroche TV me bona tatuma bakurama malita bunaye mbai kubi umusacho nabo tumukungu enda bakungu baitu nchuga last time nakwanta basacha enda bakungu baitu nchwa mogo ikaransa mwatika bagaka baino bakurama bagaka banenjera ngamune naba bagaka ubande bakurama umba kwata bakungu babo mpaka nituko raba sacha babo basikire mogo ikaransa nyumba mabatika barama kabisa mara babaka leto robo singa naremero Matiang'i enyame naremero Matiang'i ekoke naremero Matiang'i esukume narame surely what is that? Mungu wakete kabisa kwa chile nyumba kwa topo si shopping school fees yaka niru nge wakale Matiang'i naramete ahe nge wakale Matiang'i naramete nge kito koros nige sagu kyaba gusi nyanusi umuga kabisa wote chimbuche ege tole kabisa umubero umija yasako kwa ntole moyo ngano umuga kondo korama emyaka kegoliki yago kabisa wote no kumurama maleta bunayo Didn't go correct research about you. Ngago say ningo was an inkiol. No. Didn't you want anything I know about you because in court or talk and you made what you do there. They took what the crab. Didn't go enter from there. But didn't take a familiar away karansense. Ebo in a key. That told you. Or to submit to Candace Kuron or submit a vanavao. Na key? I'll call him to break. Or Arama Matiang'i. Into na vanavao. Into Bento Goravan to band. Ingi tuasa makuru abo ora imukora Matiang'i mamarogo eti chukuru kuligeli simba gosoko sarere onyo kuligeli simba chukura yanda taba simba agachire paru na juzi na tea simba na goro tama makorokoro agase no kolose paru onda taba simba sibiri town simba bekire stima simba kodre kyangu simba rosiri yekechia wakani jibasadi oira bana chisukuru simba rosiri kusia vile China kari abandu boyo bayigubiye bakire simba chukura lakini ngabona ayo kumuka Matiang'i kura maga akine ndai no mugusio mwabo umugaka kabisa kegoliki yani. To be honest ekini to be honest ekini umete ngota manda dana ki ya tindi kwakira Matiang'i kura bana nero tianda akira abana nchi kawaida nchi mna mukwati yango chi video cha lakini komo gomere ndo nebi omuntu kabisa kura Matiang'i openly ka hakiki maleta bunayo pakuburu boku chubika mesara konyora kubitumuyu simply because Matiang'i uri president baminto wake nyanusi timiti sungubale keroge ni yose Maria Laisringa etabyoko cholina gukura Matiang'i tali vijana muno nabagaka kabaitra sagero na mwagiteli mera akirite ngara mungwana gokogoti osometi Matiang'i mwalimu wayo okura Matiang'i na lero nabaitru mugakonde people of in advanced ages
of 55 and above na bali chingwe bakora mu matiaki ni miaka yonse ba verep mbara manyanga ki umugusine bato so opposition so long as to united ngoto akire chinguru ekimbate tikomanya byamuno sana rechinga kicheno subscribe ebitanda mirongoni ga mukwa furniture. We produce nice tables and beds. Company anatraki na mono. I started what we call specialization. First and then the beds. Ngokora na beds from there na umugo konga koraga nigetanda ngenkoli bire toto binega nkira sabunu cha yakora osibro. Nyogosuka company kana gake. And nje ngo deliver. Actually I do it from home. Na shop tinanya but I do it from home. I have very nice carpenters. Kora nyo deliver ka koskoraga nigetanda bali muri skawa ngakire simi na mbele ni ragu igatanda bongo atara mpaka ayo gochole bicha kuru asole ntomere mukwa no tete biche gose ngotomere chidimbu ata ochole gitanda. We can do very nice beds for you. Go make sure ngabito bitanda bitu bya rose ni mite meringam yomite tinanya orangu na chuoji mahogany bati meringam bali tukurara gusimu maite meringam nemi ya asokoro sindi bitu nera roste merangu chinyomba nera roste rogo bitanda ka twamenyere myaka. So we can be able to do better designs using meringam boy fono jiro meringam go support mulingamu go support oitogusi tete ko tumia na rose furniture na boundary eni mwanga gera dinjina kina ba minto ga ndoko gamba abo sekara narara